5 plus 5. 4. Ha? 4. It's the motherfucking Eagle Double G. Ya. Saman? Boleh pagmat ya, be? Ha? Mat. Mat? Apit na mga sanggol. Apit yung exam? Ana dede ka belum mat day. Iyan. Oh lele, kita duluan ka. Naling ko dia. Teka ka belum mat? Iyan. Ano di ka nasa din yung exam? Ugma. Ah, ugma yung exam? Oh. Oh, sige, duluan ka. Sige, sige. Ika na eh. 5 plus 5. 4. Ha? 4. It's the motherfucking Eagle Double G. Ah, sakto yun. Makapasal juga na ba? Sige, isa pa. 1. 10 plus 20. 10 plus 10. Ha? 10. Oh, sakto yun. Makapasal na ka ano, oy. Bright man di kay ka. Day. Sige, isa pa. 1, kanang. Sige. Pulo, kuhaan og 5. Pila man? Pulo. Ha? Pulo. Oh, bright ta din mo, oy. Ano man patulo mga bright man di kay ka, day. Sa English, kaya. Sa English? Oh, sige, sa English. Kuhaan ka nang. Sige, English. Kung sa in English sa kuhaan. Sa dog. Ayaw, di ma. Sakto yun, iro. Bright ta din mo English ug math, oy. Sige, isa pa. Unsa English sa elepante? Pante. Ha? Bright ta gud mo, oy. Sige. Kani. Last na niya kuhaan. Sige. Ihap og 1 to 100. 1 to 100. Oh, 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 20.